supaya bisa memutus hubungan. Selalu baik luru kesalahan, masalah cilik dan dinet tukaran. Bisi jendalan ceritane sampean wis izin sipate kaya wis mari demen kulane. Apa kian wis duwe sing izini. Beliau production Bunda Bangtang sayang. Lingki tanjang lu teleponan ngomongi angki kerjaan, yang jembetin jaluk jajan OTW adus lan kandang. Nok Frida sayang. Pengen ketemu sedehan, khawatir kerja